एमती लेटेस्ट अपडेट पाइबा चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक शेयर कमेंट करंतु। चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। खूब शीघ्र आरंभ होगा सीएम किसान योजना। 3टी किस्ती रे टंका पाइबे चाषी। द्वितीय पर्याय विधानसभा अधिवेशनर आज सप्तम दिन। विधानसभा अधिवेशनर सप्तम दिन रे गृह कार्य स्वाभाविक होइछि। कृषि और कृषक सशक्तिकरण शक्ति समवाय विभागर प्रश्नकाल रही। ଏହି ଅବସରରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଧାନସଭାରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଲେଖାଏଁ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ 12,500 ଟଙ୍କା। ନୂଆ ସାମିଲ ପାଇଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିହେବ। ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାମିଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।